Potraga za novim licima švarskog Croix Porter Ultimodal Search, koja će se kroz 6 tjedana održati u čak 5 gradova, započela je proteklog vikenda prvim castingom u Zagrebu, u City centru One West. Od 100-tinjak prijavljenih stručni žiri projekta Croix Porter Ultimodal Search, u kojem se nalaze modna agentica Tihana Harapin-Zalepugin, manekenka Iris Rajčić, frizeri Nikola Blažinić i Ivica Palinić, fotografi Joana Paciorek i Danijel Galić, vizažistkinja Žana Kožul i PR menadžerica Jasmina Kapetanović, na čelu s art direktorom Viktorom Dragom, izabrao je čak 24 nova lica. Ja sam Valentina Matošević, imam 19 godina, dolazim iz Zagreba. Ja sam ovo prvi put, tako da nisam baš naviknut na ovakve stvari, ali eto, treba probati. U sklopu ta 2 dana projekta koji se dešava u svakom gradu imaju prvi susret sa recimo to profesionalcima iz profesije. Fotograf, šminker, make-up artist, agent, producent, znači njihov prvi susret sa istima, njihova prva u stvari nazovimo to neki način profesionalna suradnja sa istima. U drugom danu u stvari po prvi puta nose, nazovimo to profesionalnu modnu reviju i samim tim recimo to ulazi u bubanj modela koji će potencijalno nositi Croix Porter. Gosti u svakom gradu su znači po 1 ili 2 dizajnera Croix Portera koji će u stvari već za vrijeme ovog castinga odabrati nekog modela za svoje u stvari predstavljanje na Croix Porter. Danas snimamo njihove prve fotografije. Ovo je zapravo njihovo prvo iskustvo ispred objektiva, tako da cure su dosta ukočene, ali ih vrlo brzo upuštamo. Bilo je super, fotografkinja nam je puno pomogla sa svojim savjetima i svime, tako da nije bilo preteško. Ovo je prvo naše iskustvo nekako pred uopće vizažistima, stilistima, fotografima i sad ćemo imati reviju kroz kojih 2 sata, tako da se nadamo da će to ispasti ok kao i fotografija. Za njihov prvi catwalk napravit ćemo lijepo da budu full seksi, naglasit ćemo i oči i usta, znači totalni makeover. Danas dečkima radimo različite frizure, različite cura, s više tekstura, neki su malo više zaglađenije, znači elegantnije frizure, a neke su različite teksture, različitih oblici frizure za dečke. Bok, ja sam Mate Nišić i gledate Croix Porter TV. Model me duže vrijeme već zanima. Završila sam 2 tečaja u Sisku i evo, prijavila sam se, nadam se. Bok, ja sam Katarina Čavar, a vi gledate Croix Porter TV. Bilo bi mi i drago vidjeti na pisti Croix Portera. Naravno, treba s njima još dosta raditi, jer u 2 dana se ne može napraviti puno toga, ali uz dobru vježbu i volju može. Pa na ovom castingu švarskog Croix Portera, od svih tih cura i dečki, sigurno jednom 6-7 modela koji imaju potencijala, samo treba raditi s njima, naravno. Kad se radi o shopping centrima i ovakvim revijama uvijek budem nekako skeptična, međutim ovo danas je izgledalo kao jedan mali Croix Porter. Tako da uživala sam, drago mi je da su mene zvali, pošto ja baš trebam biti na takvim stvarima jer volim modu. Mislim da je ovo bio pravi casting za Croix Porter da bi svaki dizajner mogao izabrati neku curu. Na revijama imamo taj neki tip cura koje moraju biti seksi, moraju biti klasično lijepe i moraju djelovati simpatično.
Meni su ti te cure i dečki tako lijepi da ja da sam neki žiri, da moram birat, bila mi u pravoj nevolji. Odradila sam nekih modnih događaja, ali ovo je ipak nešto posebno. Croix Porter je nekako, mislim, prvo uživo se bira novi model, odnosno manekenka za nadolazeći Croix Porter, tako da je to uvijek fora. Mala ta trema početnika je ipak nešto posebno. Mi u City Centru imamo samo riječi hvale i za organizaciju ovog projekta i za modele koji su se prijavili, koji su bili dovoljno hrabri da prošeću tu u našem centru po ovoj lijepoj pisti. Mislimo da je sve prošlo savršeno i da smo stvarno na tragu pronalaska nekih novih super modela. Presretna sam, ne mogu vjerovati, stvarno mislim da su sve cure bile odlične, ali evo, jako sam zahvalna Elpsima na ovoj prilici. Ovo je neprocjenjivo iskustvo i mislim da je svako ko želi bi trebao probati i stvarno sam presretna. Nobody has ever worked them before. And never forget, anybody can control a woman's body. See? But the key is to control her mind. There turns off the lights. Anybody turns off the lights. There turns off the lights. Now you got to turn off the lights. Turn off the lights. Now you got to turn off the lights.